minta kalau minta plator. Jadi kalau katakan. Kaya kita gimat atau di lagi may ban ya kata keputusan. Gimat ibang ipet minta kalau kadi. Dia pet ya kacing pom yo kam yo jam dari kebecur pa ya kacing jelai jong drak sang ni ya ka jing hier jong kulit putih kita gini light di iswa ibang ikwa pa mintakel masen boy po government but filai i kacing pom yo kam yo jam combine batu drugs kadang long kalau selain penban susu ba kini kinong sayi yo drugs kinang pentur susu kena nama beli kena mentah ki samla mentah ki babun kilong frustrated oh kita kacing dumb. There's a resentment I can feel when I go to the constituency. I can feel that resentment. Life Islam dengan numdan ke saving numdan kata kaya cakap keputa kata mangan tiap terus kata ngadon ni kata mentah fikiran sepang covid mentah covid kawan-kawan kum TR lang thari mo nakalit kum ka TR mencai-cai ngilang ala ada bang kata man kai ngitri sistem halor kata dapur mengitri sistem kacing pelut ke babun taman nak kacing pelut dengan hapur mengalong director menga kacing pelut kacing kadai hapur mengi aikam aijam kena nama ngibun ngidon kampun ka manpower bat kawai bengi kit ya ki oksigen cylinder adin parengi kit ikitiar kita bamio atau kopor ni supply lu kelek ndai kacing pelut kacung ina kalian kacuka director dengan dia cara main ngak mau ba kadai aspa sabu traktor tap yang tu bang ong yang ngap keno bang misbehave ngalit untuk mu director hang tu bat ngap ai ya karai juga aku mu director hang tu kamu kabor kepala pencet dengan ngalia ia kata ndai kidon kibriu pada daki wei badan po administration ki pen kelak Hong Kong ia kata kimut ban penlong ya ketika isu ke ba tak yang tak madyong yang dak umai pat dementa nilai i ba ka addiction department ru dakran kunus bangkai ipoi mengi kabor ngin soto ba kini institution di basiwan gumni oh di basiwan di bawah cimot kamai pisang ni di bawah de iki ba penbit ba ni ya kata Indonesia pada halor kata katong ngangit scam bagi partner sok-sok ilai ilot gini iki barfan di ai mentai ke kersani ke UDP keleng saudong sadu garu hilsu bagi tip syai ba ngin job pun teligisit lada kiong manu lada kiong kumno ilai menta ya kini kacing ram joko parti ngit scam bagi boy sekatong bagi dalam mengiba